Poglavlje 15. Postavljanje ciljeva i ostvarivanje vizija, kako kreirati smislene i motivirajuće ciljeve. Postavljanje ciljeva je ključno za uspjeh i lični razvoj. Ciljevi nam pružaju smjernice i motivaciju da postignemo izvanredne rezultate. Bez jasno definisanih ciljeva, lutanje i nedostatak motivacije mogu postati prepreke na putu do uspjeha. U ovom poglavlju istražit ćemo kako postavljati ciljeve koji su duboko smisleni i motivirajući i kako ostvariti vizije koje nam daju svrhu i usmjerenje. Prvo, shvatite da ciljevi treba da budu konkretni i merljivi. Postavljanje jasnih ciljeva omogućava vam da pratite napredak i utvrdite kada ste postigli svoje namjere. Duboko razmislite o svojim vrijednostima i strastima prilikom postavljanja ciljeva. Ciljevi koji su usklađeni sa vašim unutrašnjim motivacijama imaju veću šansu da vas inspirišu i održe vas na putu ka postizanju rezultata. Razdvajajte svoje ciljeve na manje korake. Veliki ciljevi se lakše postižu kroz seriju manjih koraka. Ovo omogućava postupno napredovanje i održava vas motivisanim tokom procesa. Vizualizacija je ključna tehnika za ostvarivanje ciljeva. Zamislite sebe kako postižete svoj cilj, koristeći svaki čulo da osjetite uspjeh. Ova mentalna praksa vas usmjerava ka ostvarenju vaših vizija. Izazovi su deo procesa postizanja ciljeva. Naučite kako da se nosite sa preprekama, prevazilazite strahove i usmjeravate negativnu energiju u produktivne aktivnosti. Postavljanje rokova je važno za održavanje fokusa i disciplinovanosti. Rokovi vam pomažu da ostanete motivisani i pratite svoj napredak. Postičite sebe kroz nagrađivanje. Postavljanje malih nagrada za postizanje međuciljeva može vam pomoći da održite motivaciju tokom dužeg vremenskog perioda. Na kraju, postavljanje ciljeva i ostvarivanje vizija vam omogućava da živite ispunjen i svrhovit život. Kroz konkretno postavljanje ciljeva, povezivanje sa svojim vrijednostima, razdvajanje ciljeva na manje korake, vizualizaciju, suočavanje sa izazovima, postavljanje rokova i podsticanje, možete stvoriti put ka postizanju izuzetnih rezultata i ostvariti vizije koje daju smisao vašem životu. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu. Poglavlje 16. Razvijanje kreativnosti i inovativnosti, kako nahrabriti svoj kreativni potencijal. Kreativnost i inovativnost su snage koje nas izdvajaju i omogućavaju nam da kreiramo nove ideje, rješenja i umjetnička dela. Razvijanje kreativnosti je put ka unapređenju ličnog rasta i postizanju izvanrednih rezultata. U ovom poglavlju istražit ćemo kako osnažiti svoj kreativni potencijal i nahrabriti se da prepoznate i iskoristite prilike za inovativnost. Prvo, shvatite da svako ima kreativni potencijal. Kreativnost nije rezervisana samo za umjetnike, svako može razviti svoju sposobnost da razmišlja drugačije i stvara nove ideje. Promijenite perspektivu kako biste potakli kreativno razmišljanje. Postavljajte pitanja poput šta ako i kako drugačije, kako biste razbili ustaljene obrasce razmišljanja. Naučite da se suočavate sa nesigurnošću i prihvatate rizik. Kreativnost zahteva da se pomerite izvan zone komfora i istražite nove teritorije. Dajte sebi vremena da se dosađujete. Dosada može biti plodno tle za kreativne ideje. Dopustite sebi da se opustite i dozvolite svojim mislima da lutaju. Kreativno okruženje je ključno. Okružite se stvarima koje vas inspirišu i postiču na razmišljanje izvan okvira. Otvorite se raznovrsnim iskustvima i poticajima. Naučite da prihvatate neuspjehe kao deo procesa. Ne svaki pokušaj će biti uspješan, ali iz svakog neuspjeha možete izvući naučene lekcije i koristiti ih za buduće napore. Vežbajte svoj kreativni mišić. Radite vežbe za razvijanje kreativnosti, pišite dnevnike, eksperimentišite sa novim tehnikama ili medijima. Kroz vežbu, kreativnost postaje sve snažnija. Otvorenost za nove ideje je ključ za inovativnost. Naučite da slušate ideje drugih i budete spremni da kombinujete različite perspektive kako biste stvorili nešto novo. Na kraju, razvijanje kreativnosti i inovativnosti omogućava vam da stvorite izuzetne doprinose svijetu.
Kroz menjanje perspektive, suočavanje sa nesigurnošću, davanje vremena za dosadu, stvaranje kreativnog okruženja, prihvatanje neuspeha, vežbanje kreativnosti i otvorenost za nove ideje, možete nahrabriti svoj kreativni potencijal i ostvariti izvanredne rezultate. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu.